Never hear the reporter, hear the report. A section of fake news online claiming Ndindi Nyoro, the member of parliament of Kiaru constituency, has been arrested by the DCI. Remember, Ndindi Nyoro has lately been on the forefront of criticizing the government and claiming the government is not working for the citizens of Kenya. Deno. Deno. Deno do you क्या बेरे? Deno. Deno yang akan mungkin. Deno kuja mbele. Deno kuja mbele. Yako inaharibu. Deno kuja mbele. Deno kuja. Sakini nyuma. Unaona hiyo? Audio. Unajua hatuna mic. Achukua tumeweka. Tuweka mic hapa. Tuweka mic. Tuweka nyuma. Tukiani nyuma bana. Haya, tusogeni back. Deno. So utaanguka bana. Na nawaambia. Just few hours after this video circulating online, the fake news claiming Ndindi Nyoro had been arrested, the member of parliament of Kiaru constituency Ndindi Nyoro appeared online. He appeared to dismiss the claim, claiming he had been arrested. This time, he appeared to announce the launch of a project. It is the first time in Kenya we have seen an individual camouflaging as a Tanzanian, a Kenyan, and buying cement companies. Ati ya kwamba sasa simiti ya Kenya ile mlikuwa mnajua yote, majina yake yote, hizo kampuni imenunuliwa na mtu anajifanya ati ni wa regional investor, lakini huyo ni Mkenya mnaonaga kila siku. That is what politicizing the NSC is. Politicizing NSC ni kununua hizo kampuni za simiti, you politicize them, you come and lie to Kenyans, it's a Tanzanian, and it is you. The next thing of politicizing the NSC, ni mtu anakuja anasema ananunua media house katika hapa Kenya. Ati anasema a regional investor is buying a media house in Kenya. It's not a regional investor. That company is listed in the NSC. And the person buying the company is not a Tanzanian. It is a Kenyan. And we know you. Na sasa munataka kuhadaa wa Kenya. And I'm setting this final warning to them. Ya kwamba sasa mumemnyakua kila kitu. Mambo ya mafuta kutoka downstream to upstream. Sio wanabiashara tena, ni wanasiasa. Na munajipanga EPRA ati mtaongezea wa Kenya bei ya mafuta kesho ama kesho kutwa. Mtajua hamjui. Ati munajifanya munaongeza bei ya mafuta, munasema Iran. Before you tell us about Iran, you'll have to tell us who are the owners of the G2G companies who are fleecing Kenyans of their money. Before you tell us about Iran, tell us about the fuel levy of 7 shillings that you added in 2024. Before you tell us about Iran, muondoe hiyo
fuel levy. Before you tell us about Iran, mukuje muondoe VAT ambayo mliongeza ya 8%. From there we can start listening to those Iran stories. Na mukiongeza wa Kenya bei ya mafuta, the following day I am going to tell Kenyans, you people who are involved in the oil business in Kenya, munajifanya hapa G2G na ni nyinyi. Munakuja na suti munasema tunatoa mafuta pale Turkana. Mafuta ya Turkana. Mwenye anatiba anaona hii video na anajijua. Na anasema ati anataka kutumia pesa ya umma ajijengee railway ya kuendea mafuta yake. Yenye ni yeye anatiba. Atumie pesa ya umma kutengeneza railway. Sio kusafirisha watu wa Turkana ama kufupisha safari kwa watu wa Turkana, kubebea yeye mafuta yake. We must differentiate between personal ambitions to be the way. Before you continue, let me take you back. There is a day where William Ruto, the president of Kenya, was asked a very simple question by journalists in an interview. He was asked about the whereabouts of Ndindi Nyoro, the chairman of the finance committee in the parliament. He simply stated, Ndindi Nyoro is a good man. Many of Kenyans are now asking themselves very many questions. Is this political persecution or is this political calculation to make a leader out of Ndindi Nyoro? Ndindi Nyoro is a very fine gentleman. Huyo kijana ni kijana ambaye mimi namkuza kwa siasa. Unajua watu nafikiri mtu fulani hapa amesema, nafikiri ilikuwa Kogi, alimesema ya kwamba Ndindi Nyoro alikuwa chairman na sasa sio chairman. Unajua muda wa chairman wote wa makamati bunge ilifika. Old chairman ilifika muda muda wao ikaisha, ikawa tufanye tena election. Mambo ya chairman, vice chairman kule bunge haiamuliwi na rais. Inaamuliwa na wabunge kwa kupiga kura. Every person offers themselves to be elected chairman or not to be elected chairman. Sasa sijui wewe kama unajua kama if Ndindi Nyoro offered himself to be re-elected as a chairman of the committee. I don't know whether he did, and I don't know how the MPs decided. Kwa sababu wacha tu nimalizie. Yes. Ile kitu mimi ninajua ni kwamba wakati tumepanua serikali na tukasema tuwe na broad based, ikawa ni kwamba nafasi zingine za wenye kiti zitaenda upande wa upande ule mwingine, na watu wa Mlima Kenya walikuwa na chairman 12 out of 25. Watu wa Rift Valley walikuwa na chairman 9. In some recent political gatherings led by the Member of Parliament of Kiaru constituency Ndindi Nyoro, the Member of Parliament took the stage and claimed that EPRA had a plan to increase the fuel prices here in Kenya. The sentiments from the Member of Parliament ignited a national debate following the fuel levy and the fuel prices, remembering the war in Iran, continue. This committee has very reputable economists, leave alone those classroom economists. The chair of this committee, the Honorable Kimani Kuria, is a first-class honors student, a fellow FCPA, a fellow of my Chartered Institute of Public Accountants. Honorable Ariko is a serious accountant, leave alone the other street economists that have been speaking here, telling us, lecturing people in small lecture halls. If you flood potatoes in a market, naturally, common sense, the price goes down. And that is all that the committee is saying here. That if you obey the laws of demand and supply in economics, the most basic economics you can never learn in school, even in primary school, they learn the law of demand and supply in economics. That if you supply more shares, these are 6 billion shares. Yes. If you bring 6 billion shares into the market, open market. Today, the Member of Parliament Ndindi Nyoro, the Member of Parliament of Kiaru constituency, was in Kiaru launching a project, a complete project, not just rumors about the project. Remember, he's not just a mere politician, he is a leader. Kenya deserves the members like Ndindi Nyoro to serve in the parliament. Remember to subscribe and support us. Thank you for watching this video.